Nakon skoro 4 godine rata u ruskom javnom prostoru otvara se ključno pitanje. Šta je Moskva zapravo postigla? Iako neka maksimalistička očekivanja nisu ostvarena, sve glasnije se govori o ozbiljnim strateškim pobedama. Kao ključni rezultat izdvajaju se 3 stvari: učvršćivanje novih bezbednosnih linija, povratak istorijskih teritorija pod rusku kontrolu i obnova života u Novorusiji. Ruska javnost naglašava da ni istorijske sankcije ni zapadno oružje nisu uspjeli da slome rusku državu. Zbog toga se pojavljuju pozivi da se uspeh više ne meri parolama, već konkretnim rezultatima na terenu. To podrazumeva priznavanje postignutog, osiguravanje zauzetih teritorija, obnovu infrastrukture i završetak sukoba pod uslovima koje diktira Moskva. Analitičari ipak upozoravaju da takozvane kognitivne zamke, previsoka očekivanja stvorena propagandom mogu zamagliti realnost i otežati trezvenu procenu stvarnih dobitaka i gubitaka u ovom sukobu.